Na inicijativu njene ekscelencije, ambasadorke Bosne i Hercegovine Biljane Gutić-Bjelica, održan je sastanak sa kanadskim parlamentarcima i zajednicom Bosne i Hercegovine. Pogledajte prilog. Dear members of Canadian Parliament, ladies and gentlemen, dear friends of Bosnia and Herzegovina, good evening. Dragi prijatelji, dobro večer. It is an extraordinary pleasure and honor to be here tonight with all of you together on the first meeting to be held between the distinguished guests from Canadian Parliament and the Bosnia and Herzegovina community now living and working in the Greater Toronto area. I really would like to introduce gentlemen who generously decided to share their time tonight with us. Bernard Trottier, Vice President of the Parliamentary Friendship Group, Canada, Bosnia and Herzegovina, who will address you after my speech. Corneliu Cisu, member of the Parliamentary Friendship Group. Vladislav Lizon, hopefully soon to be member of the Parliamentary Friendship Group. And we were informed that Mr. Ted Opitz, treasurer of the Parliamentary Friendship Group, will be late and join us later on. I would like to thank the organization committee headed by Davorin Jurovicki, who invited the Embassy of Bosnia and Herzegovina to be a proud supporter of tonight's event and of the idea of bringing you all together, and we did our best to facilitate this event. I also would like to thank the staff in the office of Dave McKenzie, the president of the Parliamentary Friendship Group, who could not join us tonight, and Jana Hozo, secretary of the group. Sastanak je održan u Milan Banquet Hallu. Pored predstavnika ambasade Bosne i Hercegovine iz Otave prisustvovali su članovi kanadskog parlamenta, MP Bernard Trottier, MP Vladislav Lizon, MP Kornelije Kišu. Organizator skupa je bio Davor Jurovicki. Raspravljalo se o mogućnostima za otvaranje bilateralne saradnje između Kanade i Bosne i Hercegovine i potpisivanju ugovora o korišćenju penzionog i socijalnog osiguranja stečenog u oba dve zemlje. Nažalost, u nedostatku vremena pogledajte samo jedan deo intervjua koje smo dobili ovom prilikom. Dakle, na svim sastancima sa predstavnicima kanadskih vlasti, kada god smo postavljali pitanje o bilateralnoj saradnji između dvije zemlje, uglavnom smo dobijali odgovor da Bosna i Hercegovina, nažalost, sada nije u prvoj grupi prioriteta, što je na neki način nama i razumljivo, jer je Kanada svoju spoljnu politiku uglavnom fokusirala na centralnu i južnu Ameriku, zemlje Azije i Afrike i Indiju, i nekako se izgubio interes za jugoistočni dio Evrope. Tako da je veoma teško sada davati bilo kakve prognoze, pogotovo u smislu vremenskih rokova. Ali ohrabruje zaista spremnost članova kanadskog parlamenta da se, vidjevši odziv večerašnji BH zajednice i vidjevši zainteresovanost naših ljudi koji su istovremeno i njihovi birači, ohrabruje nas njihova želja da se određena pitanja koja tište BH zajednicu jednostavno pokrenu sa mrtve tačke na kojoj su već godinama, bez obzira na rad i pritiske ambasade da se tu nešto uradi. Tako da jednostavno smo svi motivisani večeras i mislim da sa ovog sastanka večeras svi odlazimo ovako sa jednom novom dozom optimizma da će ipak nešto početi da se radi. The first step was really making sure we have the political will between the government of Bosnia and Herzegovina and the government of Canada. And I think the political will is there. We want to get an agreement in place on Social Security, not just for people who are thinking about Social Security now, but for young people too, so that they have those opportunities to move back and forth between Canada and Bosnia and Herzegovina. It creates a strong foundation for a good relationship between our countries. Thank you so much. Mislim da su rezultati sastanka jako dobri i mislim da samo da je ovo prvi stepen, korak da nastavimo dalje i vjerujemo da ćemo doći do konačnog cilja da potpisivanja toga ugovora u roku 1 godinu do 2 dana. Očekivam da ćemo imati rezultate ovoga sastanka.